sadia ya kwor kitukola neno men baba amina Wamani ashala shala sadia Dr. Miegaya nene dwang pa Yesu Koyo mukudhi je kutho telo kikwanya Dr. Miegaya inaye war baba amina Wamani ashala shala sadia Dr. Miegaya nene dwang pa Yesu Ilonje dokina tuje tivino tinego Irangi kigeyo ninaye mach baba kagei Wamani ashala shala sadia Dr. Miegaya nene dwang pa Yesu Itur fumbiro tinego gwend mapara Rangi kigeyo inaye dwong baba amina Wamani ashala shala sadia Dr. Miegaya nene dwang pa Yesu Anango nyako na tuje tikidho tichuno Irangi kigeyo ninaye dwong baba katiyo Wamani ashala shala sadia Dr. Miegaya nene dwang pa Yesu Ikidho ndelo na tire yo chiemo mapara Iker kigeyo inaye men pa Yesu amina Wamani ashala shala sadia Dr. Miegaya nene dwang pa Yesu Ikidho ndelo na tinye ko chiemo mapara Irangi kigeyo ninaye dwong baba amina Wamani ashala shala sadia Dr. Miegaya nene dwang pa Yesu Dukana tuje tivino tiredho Rangi kigeyo inaye dwong baba ozana Wamani ashala shala sadia Dr. Miegaya nene dwang pa Yesu Itur fumbiro tinego gwend mapara Rangi kigeyo inaye dwong pa Yesu katiyo Wamani ashala shala sadia Dr. Miegaya nene dwang pa Yesu Omania achala chala sadia Dr. Miegaya neno dwong pa Yesu amina Wamani ashala shala sadia Dr. Miegaya nene dwang pa Yesu Omania achala ragi sadia Yakora fugeya ninaye dwong pa Yesu amina Wamani ashala shala sadia Dr. Miegaya nene dwang pa Yesu Omania achala ragi sadia Dr. Miegaya ninaye dwong pa baba amina Wamani ashala shala sadia Dr. Miegaya nene dwang pa Yesu Komania achala chala sadia Yakor kitukola neno men baba amina Wamani ashala shala sadia Dr. Miegaya nene dwang pa Yesu Koyo mukudhi je kutho telo kikwanya Dr. Miegaya inaye war baba amina Wamani ashala shala sadia Dr. Miegaya nene dwang pa Yesu Ilonje dokina tuje tivino tinego Irangi kigeyo ninaye mach baba kagei Wamani ashala shala sadia Dr. Miegaya nene dwang pa Yesu Dwash 256.